فاضيه، والبنت تقلع هدومها كلها وتتفتش، وفي كاميرات بره بتصورنا عشان يتعمل لنا ملفات دعاره، ومحدش عارف ده كله. محدش خد باله، مش كل البنات اللي خدوا بالهم من الكاميرات دي. احنا اتعملت لنا ملفات دعاره هناك واحنا قالعين هدومنا خالص، والبنت اللي كانت بتقول انها انسه كانت بيتكشف عليها من واحد مش عارفين اصلا اذا كان عسكري ولا هو عيل من اللي عندهم.